mu mwaka w'ibihumbi 2023 ubuhanuzi bwagiye hanze cyangwa se abantu batangaza amakuru mbere. Icyo gihe hari uwatangaje aravuga ngo coronavirus irarangiye cyangwa se COVID-19 imeze nk'igeze ku musozi irarangiye. Atariko mu mwaka w'ibihumbi 2026 nyuma y'imyaka 3 hereye nona mwitegura icyorezo bita ngo ni hantavirus. Ibyo byarahanuwe, ibyo byaravuzwe, hari benshi bagiye bigaruka ati mubonye murokoka coronavirus, ariko nyuma y'imyaka 3 hereye nonaha mwitegure hantavirus. Ayo makuru twarayabonye, nitwayitaho, nitwayaha agaciro, turavuga ati hantavirus ni ibiki. Gusa muri kano kanya iryavuzwe riratashye koko nk'uko byahanuwe nyuma y'imyaka 3 hantavirus yamaze kugera ku isi. Iki ni icyorezo giteye ubwoba cyane, cyakomeje gutera isi ubwoba no kuyihungabanya bitewe n'ubukana gifite n'uburyo gikoramo butunguranye. Ariyo mpamvu muri kano kanya abantu bose bari kwikanga. Impamvu kino cyorezo utari kucyumva cyane rero ni iyihe mpamvu, ariko hirya no hino kikaba kiri guca ibintu. No kubera kanini duhugiye mu ntambara, ninde warashundi, essence yazamutse, ngo mu muhora wa Hormuz bikirani na Amerika. Ibintu nk'ibyo nibyo muri kano kanya byibasiye itangazamakuru rinini, ariko muri kano kanya iri cyorezo kimeze nabi cyane. Iki cyorezo bise ngo ni hantavirus. Iki ni cyorezo cyadutse giturumbutse mu bwato bwa mukerarugendo, niho cyabanje kugaragara. Iki cyorezo ahantu ngo kibera kibi cyane kinatereye ubwoba ni uburyo ino virusi yatakamo umubiri wa muntu, ino hantavirus. Iki cyorezo gitandukanye ngo n'ibindi byorezo byose. Iki cyorezo ngo kinjira mu mubiri wawe kikahita gihindura ibintu ku muvuduko mwinshi, ariko nta bimenyetso byabanje kugaragara, hatabanje no kubaho bya bindi byo kuvuga ngo umuntu ngo yabanje kuremba, ngo ataka umutwe, ngo ataka ibicurane, ngo bukeye ngo tubona ari kugenda aremba, ngo bukeye aremba kurushaho, ngo bukeye noneho ngo ubungubu ngo ntari no kunyeganyega ameze nabi cyane. Ntago ari kuno kino cyorezo gikora. Iyi hantavirus iraza ikakwinjira mu mubiri. Uyu munsi narindi kuvuga ameze neza, abantu babona ameze neza, mu kanya gato cyangwa se mu gitondo nimba twaraye mubona ameze neza, mvuga neza, umuntu akaba ararembye, ari kuri rwa rwego rwo kuba yahita nitaba Imana, cyangwa se hahandi muvuga ati umuntu ararembye ameze nk'uri mu bagenda. Niko kino cyorezo gikora. Ntago kibanza guteguza umubiri ngo umubiri uhangane nacyo ugenda uremba gahoro gahoro. Oya, iki cyorezo niko gikora. Reka twinjire kuri iki cyorezo, ngira ngo mwamaze kubibona ko cyamaze gukwirakwira hirya no hino ku isi. Kiri hirya mu bitangazamakuru bikomeye, ibigo bishinzwe ubuzima hirya no hino ku isi mpuzamahanga byatangiye guhaguruka bivuga ati hantavirus yamaze kugera mu bantu, cyangwa se yamaze kutugeramo. Ngira ngo ibintu bijyanye n'ibyorezo mwamaze kubibona. Mu kanya wumva ngo cyatangiriye mu Bushinwa, mu kanya ukumva ngo kigeze Nyarugenge, mu kanya ukumva ngo kigeze za Kinshasa. Nuko nguko icyorezo cyihuta kurushaho. Reka tubanze dusobanukirwe ino hantavirus ikomeje kuvugwa hirya no hino. Hari ubwato rero, tubyinjiremo gake gake. N'ubwato bw'abakerarugendo, bwato bwiza cyane bujyamo abanyamafaranga rwose, bwato bw'igitangaza. Ubu bwato muri kano kanya bwamaze guhinduka icyo twakwita nk'ibitaro biri kuvurirwamo, cyangwa se ibitaro bagerageje kuhita bakumiriramo. Muri kano kanya kino cyorezo kimaze kwica abantu 3, abandi benshi cyane bararembye. Ubu n'ubwato bwari buri kugenda butangira kuremberamo abantu batangira gupfa muri ubwo bwato. Icyakurikiye ni mu burengerazuba bwa Afurika, mu mazi cyangwa se ku nkombe z'uburengerazuba bwa Afurika, Cape Verde, niho buno bwato bwari buri gutambuka mu mazi. Ubwo bwato bwahise buhagararaho, bamenya ko ubwo bwato bushobora kuba bwagezwemo icyorezo, bahise babuhagarikiraho, buhita butangira kuzengurukwa n'ibigo bishinzwe ubuvuzi, inzobere, abanyesiyanse, kugira ngo baze bakumirire muri ubwo bwato, barebe ko icyo cyorezo bagikumirira muri iyo nyanja, cyangwa se ntihagire usohoka muri ubwo bwato batabanje kumenya ngo ni ibiki byatatse abo bantu. Iyi ntabwo ari filime, ibi ni ibintu bya nyabyo byabaye. Hari ikirwa cyitwa ngo ni Cape Verde. Kino kirwa ubundi giherereye mu nyanja ya Atlantique. Kikirwa neza kiri hirya gato y'inkombe uvuye mu burengerazuba bwa Afurika. Ibi byatangiye rero muri ubu bwato. Ubundi kugira ngo bino bintu byumve neza by'iki cyorezo, tumenye naho turi kugana n'uburyo twirindamo. Ni ukuvuga ngo ibi byatangiriye mu bwato bw'Abadage bwiza cyane rwose, bumwe burimo abakerarugendo. Ubu bwato bwari buhagurutse muri Argentine, bwizamukira gake gake. Ubu bwato burazamuka buca muri Antarctica. Ubu bwato bugenda buca mu birwa bigiye bitandukanye bukomeza. Ubu bwato bwari bwikoreye abakerarugendo cyangwa se abagenzi bagera mu 150. Abakerarugendo benshi bari muri ubu bwato bagera mu 150. Abenshi ni abanyaburayi, abandi bakaba bakomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo abantu bari muri ubu bwato, buri hari abantu benshi bafata ubwato, umuntu agahaguruka akavuga ati ngiye gufata ubwato, buzamara icyumweru buzenguruka cyangwa ukwezi buzenguruka amazi,
duparika ahantu hamwe tujya ku kirwa turya tunanywa, ariko umuntu akoreramo n'akazi ke abarimo n'ikoranabuhanga na interinete ku buryo n'akazi ugafite ashobora kugakoreramo ari nako wirira ubuzima bwo mu mazi umenya ibibera mu nyanja n'ibiki. Ibyo ni ibintu by'ubukerarugendo bigezweho. Ubwo rero ubu bwato bwari buri kugenda mu mazi buzenguruka hirya no hino bumaze kugenda iminsi myinshi, abantu batangiye kurwara muri bwa bwato. Abantu ba mbere batangiye kugenda bumva n'uducurane, bamwe bakumva bafite umuriro, abandi bakumva bari gucika intege mu mubiri, abandi bakumva bari kuribwa mu ngingo. Ibintu rero byaje gufata urundi rwego ubwo umwe mu bagenzi bari muri ubwo bwato w'umudage w'imyaka 70 yahitaga yitaba Imana, apfira muri ubu bwato bukiri mu rugendo. Uyu musaza w'imyaka 70 amaze gupfira muri ubu bwato bugikomeje urugendo, urumva babifashe nk'ibisanzwe no mu ndege ishobora gupfiramo, no mu modoka umuntu atega bisi agapfiramo, ntago babikajije cyane. Ariko nyuma y'agahe gato bakiri muri ubwo bwato bugikomeje urugendo, umugore w'uyu musaza nawe yahise yitaba Imana, nawe apfira muri ubu bwato. Ibimenyetso bimwishe bimeze nk'ibyishe umugabo we. Umwe mu badage nanone bari bamaze kuva muri ubu bwato w'umugabo nawe yaje gupfa, none abandi benshi bari muri ubwo bwato bararembye, bararwaye bikomeye cyane. Umwe mu bagenzi bari muri ubwo bwato w'umwongereza yamaze gusangwamo icyo cyorezo tayari. Ubwo ngubwo yari ari mu Bwongereza, ngira ngo urumva ko icyorezo kiba cyamaze kwambuka. Nimba umuntu yamaze kugera mu Bwongereza, hari abo bahuye nabo, uca ku kibuga cy'indege, utega izo bisi, utega izo train, ibintu byose ugenda nyine uhura n'abantu. Ubwo tayari icyorezo kiba cyatangiye kugenda gikwirakwira. Umwe mu Bongereza bari muri ubwo bwato bamaze kumusangamo icyo cyorezo, ndetse mu Bwongereza hari n'abandi 5 bari gucekwa muri kano kanya bari gukorwaho iperereza. Ubu bwato kuko ibi byose byatangiye kugaragara hanini bugeze hafi y'icyo kirwa bita Cape Verde yahise yangira ubwo bwato kuza mu gihugu cya buri. Ubwato bushobora kugaragaramo icyorezo, tuvuge buri mu Kivu, ubuyobozi bugahita buvuga toya, nimba ubwo bwato burimo icyorezo ntabwo twahita tubemerera mwinjira ku butaka bwacu, mureke tubanze tugende gake, tubanze icyorezo tugikumirira aho mu mazi, mutaza mukinjira ku butaka mugatangira no kugenda mugisiga n'abantu muhuye nabo. Niko rero byahise bigenda. Ibyo ni ibintu byumvikana. Cape Verde yahise ivuga ati ntabwo twatuma muzana abagenzi ngo baze ngo tuhite tubufata ngo tujye kubavuroya. Ibiri kubera muri ubwo bwato, reka inzobere z'abahanga abanyesiyansi babanze baze babikumirire muri ubwo bwato. Ubwato buhagaze ahantu hamwe muri kano kanya, bwamaze kuba nk'ikigo cy'ubushakashatsi cyangwa se nk'icyo twakwita nk'ahantu abarwayi bafite icyorezo bashobora kwita batabarirwa by'ibanze cyangwa se bagakorerwaho isuzuma no kumenya babanze bamenye ngo ubundi icyo cyorezo gikora gute. Hano rero ushobora kwita wibaza ngo byamaze kumenyekana ko abarwayi bari muri ubwo bwato bafashwe n'icyorezo bita ngo ni hantavirus. Hantavirus rero ni iki? Kubera iki si n'abantu benshi bahangayikishijwe n'iki cyorezo muri kano kanya? Hantavirus ntabwo ari icyorezo gishyashya, ni icyorezo cyari gisanzwe kibaho. Iki ni icyorezo ubusanzwe ngo gikunze gusangwa mu mbeba, yaba iz'agasozi na za mbeba zindi zose ujya ubona. Iki ni icyorezo gisanzwe kiba mu mbeba. Iki cyorezo umuntu runga ashobora kucyandura muri cya gihe ashobora kuba yahuye n'amatembabuzi y'imbeba, inkari z'imbeba, cyangwa se imbeba ikamwanduza. Mbega ni ukuvuga ngo uburyo bwonyine, ngira ngo urabizi, hari abantu usanga birirwa bateruye imbeba, akabona akabeba kagaterura agakina nako, nka kuriya nsigaye mbona musomana n'imbwa mwikaranagaho, ushyira akaboko kawe mu kanwa k'imbwa. Nyine hari abantu bakunda utunyamaswa gutyo. Ubwo buryo rero buramutse ubwisiganyeho n'imbeba, ntabwo ari imbeba zose, zimwe mu mbeba nizo zikunze gusangwamo icyo cyorezo cya hantavirus. Ibimenyetso by'iyi hantavirus akenshi ngo bikunze gutangira umuntu ubona ari uducurane dusanzwe. Mbega bya bimenyetso tubona ku muntu urwaye ibicurane, ubona umuntu ukamubwira ati ariko ubwo ntabwo urwaye ibicurane sha, neza birani nabyo bimenyetso bigaragaza umurwayi wa hantavirus. Ariko ngo ikibazo cy'iki cyorezo ngo gifite umuvuduko kiba kiriho mwinshi cyane mu mubiri wawe. Iyo cyamaze kugeramo ni hahandi ujya kumva ibihaha byawe mu kanya gato byatangiye kuzura amazi, guhumeka bigatangira kukunanira, hahandi utangira guhumeka insigane, guhumeka bikanga, ingingo zo mu mubiri imbere zigatangira kunanirwa gukora akazi kazo. Nimba impyiko zisanzwe ziyungurura amaraso mu mubiri, nimba umutima ibyo ufasha murabizi, umwijima ibyo ukora murabizi, za ngingo zose zo mu mubiri z'ingenzi zitangira kunanirwa gukora akazi kazo. Ikiba kibabaje kinateye ubwoba rero ku cyorezo nk'iki, bakubwira ko hari ibyago byinshi byo kuba kino cyorezo cyakwica bigera kuri 40%. Buriya corona ibyago byo kugira ngo ikwice nubwo mwabonaga yarakabirijwe cyane. Bakubwiraga ko ibyago byo kuba wakwicwa na corona, cyangwa se amahirwe nimba ariko nabyita yo kuba wanduye corona ngo ikwice, ari kuri 0 n'ibice, cyangwa se byakabye bikaba byaba nka 1%. Ariko iki cyorezo cya hantavirus cyo kugira ngo kibe cyakwica mu gihe wacyanduye birazamuka bikaba byagera no kuri 40% cyangwa se bikarenga. Urumva ko ari ibintu biteye ubwoba. Mu yandi magambo, iyi hantavirus ubukana bwayo bukubye ubwa COVID inshuro 10 zo kuba bwaguhitana.
ikindi kibabaje nta muti uramenyekana muri kano kanya ku isi uvura kino cyorezo. Bura hari imiti bizwi, umuntu nimba arwaye malaria itumukubite iriya miti, nimba arwaye ibi nibi hari ibinini byabigenewe cyangwa se inshinge, ariko kino cyorezo hantavirus nta buvuzi, nta muti uremezwa ushobora kuba wavura kino cyorezo. Mu yandi magambo, icyo abaganga bakora iyo urwaye iki cyorezo cyangwa kikugaragayeho, icyo bakora ari kuba hafi, nka kwa kundi umuntu yagiye gupfa nyine bakomeza bamuba hafi bavuga ati reka tumube hafi turebe nimba ari kiri buhinduke. Ni ukuguha umwuka muzima umeka, ni ukuguha oxygene, ni ukugushyira kuri za oxygene, bakakuba hafi bakagusuzuma bakareba nimba umuriro uzamutse, nimba gake kageze bakareba ko bagerageza guhangana nako, ariko nta muti bafite uvura hantavirus ku isi yose. Gusa nanone ngo ibyago byo kugira ngo umuntu yanduze undi kino cyorezo ntago byihuta cyane nk'ibindi byorezo tuzi, bisa nk'ibigoye mu gake. Ariyo mpamvu WHO itanga icyizere ivuga ngo abantu ntibakuke imitima. Ndetse akaba ari nayo mpamvu utarabona bavuga ngo abantu ntago ingendo bakwiye kuzibuzwa ngo zihagarikwe, nka kumwe mwabibonye bahise bavuga ati muhagarike ingendo, abantu ntibatangire kugenda covid gitangira kuzamuka. Gusa ikikwereka ko nanone kino cyorezo gikomeye, babagenzi bari muri bwa bwato bagumye muri bwa bwato na n'uyu munota niho bakiri, bashyizwe mu kato, ubwo bwato buri mu kato, bari kwitabwaho muri ubwo bwato, yaba ari utarafatwa yaba ari abafashwe bose babagumishe muri ubwo bwato. Iki cyorezo cyakomotse na n'ubu haracyari gukorwaho iperereza, ngira ngo corona yo mwarabyumvaga ko ituruka rwose ngo mu gihugu cy'Ubushinwa. Muri kano kanya bari kwibaza ngo kino cyorezo cyaturutse, ubu bwato ko bwahagurutse muri Argentina niho cyaba cyaraturutse, n'abari barakizanye baturutse mu bihugu byabo. Kandi icyo kintu kiba ari ingenzi kumenya ngo icyorezo cyakomotse. Inzobere z'abaganga i Geneve zikorera WHO zakomeje gutangaza ko iki cyorezo iyo cyagutinze mu mubiri kitaragukubita hasi burundu ngo birangire, byibura ngo gishobora kumara kugeza ku byumweru 3. Ubundi ngo ni mu cyumweru kimwe, ariko iyo ufite wa mubiri nyine uhangana ukomeye ngo bishobora kugera mu byumweru 3 cyangwa bikaba byarengaho gato. Gusa amakuru atugezeho muri kano kanya nuko mu ijoro ryakeye hari abambere batangiye gukurwa muri ubu bwato, ariko bagakurwamo mu buryo bukomeye cyane, n'ababaganga bambaye ibintu bitwikiriye umubiri wose, bafashemo bake kugira ngo babajyane batangira bakora iperereza. Ubu bwato bwari burimo abantu bakomoka mu bihugu bigera kuri 23. Igihugu cya Argentina nacyo kimaze gutangaza muri kano kanya ko cyamaze kumenya ko iyi virusi ishobora kuba yarakomotse mu gihugu cyabo, cyane cyane kuri couple wa musaza wapfuye n'umugore we, ngo bapfuye bari babanje kujya muri Argentine, babanje gusura ahantu mu gashyamba kureba inyoni. Ngira ngo wabyumvishe ko kugira ngo iyi virusi kugeremo ahanini muri kano kanya bizera ko ari ukuba wakora mu bintu bijyanye n'aho imbeba yanyuze, cyane cyane kuba imbeba yagushwaratura gakenya ntubimenye, kuba wayiterura, kuba waza ugakora ahantu imaze gusiga nk'amacandwe yayo cyangwa se amatembabuzi yayo ukayakora mutabizi. Ibintu nk'ibyo ngibyo ariko bifite aho bihuriye n'imbeba yanduye cyangwa se ifite iyo virusi. Ntabwo ari buri imbeba yose, ntabwo ari buri imbeba irwaye, nkuko atari na buri muntu wese urwaye. Gusa nanone ikindi kibabaje, bari gukurikirana kuko ngo uwo musaza n'umukecuru hari abo bari bahuye nabo mu bwato, bamaze no kuva mu bwato mbere ngo bafata indege yitwa ngo ni Airlink Flight 4Z 132. Iyo ndege ngo yerekeje muri Johannesburg muri South Africa. Bivugwa ko abo bagenzi bavuye muri ubu bwato bamwe bagafata indege bakajya muri South Africa, bashobora kuba nabo baratwaye icyo cyorezo. Ngira ngo uri kumva ukuntu icyorezo rero kigenda cyambuka. Umwe afashe indege agiye aha, wabona ubwo barageze no muri South Africa bagahita bongera bagafata indi ndege bakamanuka bakajya mu tundi duhugu. Bamwe muri bo urabizi ingendo ziba zikomeza zigenda, ugasanga niko icyorezo kigenda gikwirakwira. Urumva ko ibyo Argentina yatangaje nibiri gucekwa muri kano kanya, nimba abo bagenzi bagera muri 60 n'abarafashwe n'iki cyorezo tayari cyaba cyaramaze kugera muri Afurika, nkuko bidasubirwaho cyamaze kugera ni Burayi. Ikindi iki cyorezo ni icyorezo ku buryo umuntu ushobora kuba kirwaye ashobora kuba yamara bimwe mu byumweru nkuko nakubwiraga 3 kitaragaragara. Iyo rero icyorezo kimaze ibyumweru 3 mu mubiri wawe ugihangana nacyo kitaragaragara, ni hahandi umuntu bari kwanduza abantu benshi, wanduza abantu utabizi, ukazasanga bizagorana. Ikindi gihe ari muri kano kanya, andi makuru asohotse muri kano kanya, igihugu cya Switzerland kimaze gutangaza ko hamaze kugaragara case ya hantavirus. Arabyumvisha bino bintu by'amakesi mu ntari ni hagaragaye case z'abandi bantu mu gihugu iki n'iki biragaragaye, nuko nguko virusi igenda itangira gutambuka. Iyi virusi baracyari kuyisobanukirwaho byinshi, ariko ngo batekereza ko bigorana kuba umuntu ngo yayanduza undi, ngo ntago ari ibintu biba bisaba, ari ibintu byoroshye nka kwa kundi bakubwiraga ati corona sigamo intero namwegereye gatonye ushobora gushiduka. Iyo bisaba bisa nkaho ngo bikomeye kuba umuntu yayanduza undi.
iyi ni virusi ikomeye yahagurukije isi, yahagurukije ibigo by'ubuzima ku isi. Ariko nanone nkwibutsa ko mu mwaka wa 2023 byari byarahanuwe, byari byaravuzwe ati nubwo mubonye murokoka coronavirus ibyayo birangiranye na 2023, ati 2026 hantavirus muzayicikirahe. Ayo ni amakuru yavuzwe. Nk'uko no mu mwaka wa 2030 ubu turawutegereje, ejo bundi harabura imyaka mike, hono no havuzwe ibidasanzwe bizaba. Ubwo nimba nabyo bizamera nk'uko nguko bari barahanuye hantavirus, nabyo tuzagenda tubireba. Imana izakomeza yenda igende ifasha isi n'abayituye. Gusa muri kano kanya nayo makuru nabamenyeshaga, ndaje mu kanya dukomeze tugenda tureba n'ibindi biri kuba hirya no hino ku isi. Ariko amakuru ajyanye n'iyi hantavirus ndakomeza nyabakurikiranire, ahagaragaye kese, igihindutse, icyo abaganga bagenda bayimenyaho, ibyo byose n'ubundi amakuru uraza gukomeza uyasanga kuri ya chaîne yanyu. Ibuka gukora subscribe, ndaje mu kanya.